Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Al-ayah wa ba'du. Sadatil muhtaramin wal mukarramin, alimul ulama, masyayikh, pilih sepuh kudu sasembahan abdina sesarengan, kong langkong satya naki aji jukenan guru ngaji sesalakina aji ajunan idal mola ngaji. Wabila khas katorda murabbinal karim seteja al mukarram seta kobasa abdina nyebut asmagung ajunan wahidan fawahidan, ananging abdina tak mulai rasa hormah rasa takdim mengku ajunan setika dinto cuma bisa ngator lagi sabaris doa matta anallahu bitul hayatihim. Amin amin ya rabbal alamin. Tak kalep kator de pandungkul mager sare patisan tambak sari asareng tundun karena pemerintahan epon seka dima ampon apareng eti atas sebenarnya tareka saat bejes yang arimanggen siap tindak ngator lagi saya busa kelangkong atas eti epokan. Tak kalep kator deseteje pada sepoh rabu unjengan saya sesepotor juga si anum sesami-sami muljaakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sepoh anum sami mulja arsyadakumullah. Indalikana sonar cahja are gombar dari mungkin temor terjugan ngusap tek ngertek kebun sebadai undaunan sebiru. Rasa tada okara sepantas abdina angkit tor acum di saat bejes yang arimagen angin satejena sami-sami ngacum tor ngangkit okara panyokor atau raki de pangeran sebah kohor biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ajunan pangeran searabek kapulisat jigarap esaing genap tina sarengan kaparengan kaontongan kapeceraan berselamat tanto juga anabung asarang bidarang tomita karasa ipon Gusti Allah esaing genap tina sesarengan bisa tapangki salera ngesto akilam padam setong tareka tasyakuran walimatun nikah. Para rabu subhanallah sami mulja terjukan para kesempaan sesami-sami muljakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala setong debu pangeran yang kedit seken dalam ate saking ngabeni karena ajunan Nabi Muhammad maka tak bekal ecipta langi lan saesena. Maka dari kepanika rasa tak bisa males atas sedeja lahir epon atau epon beber Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angin sedejana sami-sami akal puk juga ku teguh sabu ngator lagi sholawat tor salam da ajunan masteka alam karena ajunan sesalakin apa mur mancorong kau nang iman gak iman zaman penter soceh poci aji larang kapi muncung rasa tak elok bagi bana zaman tor ajunan Nabi sampun abekta abdina sesarengan minadz zulumati ilan nur akati sirasaki saat bejes yang arebangken gadindo. Para rabu sepo andom kong lakong sedih kesembaan arsyadakumullah lir kumilir ecolucur lacir komalancang tor kalelang abdina nyabis mator janggolang pita semaipon majadi abdina sarina semolja Bapak Amsari asarang Epu Amratun kabidan ator ngator ragi saibu saklangkong atas sedeja panyambidan atas sedeja panyambutan tor pangormatan sampun iator ragi mungku abdina sesarengan sika dimba Bapak Gusnuh
asareng Ibu Eka ampun sedih jam badani tendek tanduk abdina sesarengan kalaban sambutan selangkung parajuga. Maka dari kepanika abdina sesarengan dari patisan benua Jutemor rasa tak obesa ngangkit okara kangkui ngombi murak esena dede kacuma kabekol katuno ontong tak kaitong dari banget sakalangkong bunga epon tor kabungaan Kak Dinto acora tak bisa ibirici kalaban bahasa tak bisa katoles sanajan angka tor juga aksara ananging cuma bisa ngator lagi saperis okara malar moga Allah semalesa kalaban bersen selangkong langkong makobesa amin amin ya rabbal alamin. Para rabu para kasempaan sesami mulja terjugan seteja sanak karapa pisan ikat dinto pamengkang bedena papanggian isaat beja aremangken Kak Dinto minangka bagian deripan sapanapan katetian are-are sita pongkor karena are sita pongkor abdina kaiti kaangkui metek kembang petedan si aropa pinotre paraben sinyandeng asma eki Kak Dinto Rani Agustini minangka pinotre rebeen dari Bapak Kusno asarang Ibu Eka. Maka saat bejak remangken kangku itu or teti satu or kembang geding koning maladebo teh tanto rooma menyerap sedeate tonto akad nikana ampun kalampan pansapan aresi kalebedan. Maka dari kepanika adina bid asmaipon Bapak Amsari asarang Ibu Amratun kalaban ngamreh komantin agung ocaban bismillahirrahmanirrahim adina masra'akia sakulu bungkol kacong Rianto kaangku yang kebdeti sambena sanak karabe dari Bapak Kusno asarang Ibu Eka secaipon Bapak Amsari tak langkong kacong Rianto cek panamen beko ananging panyiram bebeng tak langkong kacong Rianto janji begegi anak manto aning anggap begi penotra rebeen bab anak kacong Rianto kabilang nak kanak ngode tanto tak ngauningi cema-cema rasa antara sepai kasih manis antara sesedek juga si acen jo pria dia Bapak Kusno asarang Ibu Eka kaangku sami-sami song osong lombung acung rocung ngacum kaimbeen kaangkung apareng sapa penapa bebulangan mungku kacong Rianto karena kacong Rianto pola budi areh kareka edilmana atengka tak belecar dalam matoraki ocak nyopria itu tua kide kacilan seloros jalan seridai sarang Allah subhanahu wa ta'ala esaing kena kacong Rianto ngakungi tengka sola selmak manis manis akatimat tu karaton sepuntu kalaban kain sotra majungi kalaban Islam nyapoe kalaban iman mongku jeping Rani Agustini. Para rabu sepo anom kong langkong setuju para masayih sesami-sami muljakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala sesateras epon ngingingi dari bebektan dari sana karapa Bapak Amsari asarang Ibu Amratun rabu epon dari patisan benua Jutemor kacamatan Tang Bedang ropana bede coma sasempel lencak minangka pasarenan bede satatal korsai minangka palongguan satongke lamari minangka kenengan narasogan sedejana Kak Dinto malar moga kapon dia kalaban seneng ate kalaban tada ate sekasok lae terjugan bebektan dari kaum epuh siaropa ger oger cangkaro cacap-cap aing sagara malar moga kapon dia kalaban seneng ate karena Kak Dinto aropa aki nikmat sepatot esok kore mongku abdina sesarengan karena sesuai kalaban dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para rabu sepo andom sesami mulja terjugan para juga sesami-sami muljakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala sateras epon abdina bitas maipon Bapak Amsari asarang Ibu Amratun anyo una sapora atas sedaja kalambatan epon karena sesep dari bekto setan tuaki mungku Kak Dinto pamengkang karena bedespan sabarapan katetian aral sebisa abdina tantuk lambat dak tempat Kak Dinto malar muka isapora asarang kanak karapa Bapak Amsari asarang Ibu maksud epon Bapak Kusno asarang Ibu Eka Kak Dinto kalongguan
karena acara abdina coma ajalan alembai dari mungkin temor sedaja sekaulatan katopalan nyaar pamangki mungku pangkalian para ajunan sedaja malar moga tak tetia bona bibir kembang abesah mungku sedaja kon-konan seberikat dinto pamengkang karena sesuai kalaban debukona sapote-pote nakapor bederas sabeenga sarom roma kembang mabar beda duri sisit ajemah hal kat dinto minangka pepereten dari sedaja korangan seampon iolati sarang para rabu ajunan sedaja dinto binangka ator sekeng bingkeng abdina bitas maipon dari Bapak Amsari sareng Ibu Amratun anyo ona pandua komantin agung dari sadeja masyayikh dari seteja guru sasembaan kaangkun apareng pandua petongkas mujarab termustajab mongku pacangan raka-rake antara kacong rianto asarang ceping Rani Agustini malar moga leres epakabin sareng Allah subhanahu wa ta'ala bada'a judu baris fid dini wad dunya wal akhirah paringana sakinah mawaddah warahmah dugan aureba atong jem taramtem martabat atak teng atak tong kasetong patang tolong patang rojung ejung ponjung saing kena adun kumpus rampak naung beringin gorong asare madu taresnan kantos pada nono atau keteroman terjugan saing kena kaparingan tetepan aropa aki penotra otabipun penote maramu kejajia kacong otabipun ceping semegunani mongku agama bangsa tornagerena ngabekte dua dan sepona tujukan hormat setia bertanggana amin ya rabbal alamin. Pola sakak dinto sebisa sampai akhir tobe pun bisa ya torraki mongku abdina bitas maipon Bapak Amsari asarang Ibu Amratun mongku sanak kerapu Bapak Kusno asarang Ibu Eka innalaikana beda teratur nyangkolang ngaki mongku pangkalian para ajunan seteja saya dari angkit okara sekorang sorok mongku pangkalian malar muka sapora asal sedia para guru para masayih minangka pesan sekeng bingkeng kaangkui pacangan raka-rake kak dinto sakak dinto seapisan ngereng pada ajencih pada akor tak langkong dek pangantan sekadua cek sekudan norok kabeh karena Bapak Amsuri kapur kembana kompoi akhir pamator hadanallah wa iyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.